Dobar dan, dobrodošli u Enzita Experience Shop. Enzita Experience Shop, odnosno Enzitina trgovina, je mjesto gdje možete doći, vidjeti sve uređaje iz našeg asortimana, a danas ćemo govoriti o Hurom sokovnicima. Osim što ih možete osobno vidjeti, možete naravno i kušati sok. Iz svih ovih sokovnika koje vidite predamnom možete probati sok, vidjeti da li vam odgovara tekstura, što vam se više sviđa i tako. Pa krenimo. Zašto Hurom? Hurom je inače tvrtka koja je izumila sokovnik na hladnu prešu i proizvodi ga već dugi niz godina. Čuli ste za tehniku hladno prešanje, jedna stara tehnika, ali u tijelu sokovnika upravo nam je donio Hurom. Evo, nastojat ćemo ovim videom pokazati neke od Huromovih modela kako bi vam izbor bio što lakši. No važno je napomenuti da koji god Hurom da odaberete, ne možete pogriješiti u svom izboru. Bićete zadovoljni vi i vaši ukućani. Krenimo redom. Ovo je Hurom HP, odnosno njegov puni naziv je Hurom Petit. Petit zato što je uistinu maleni i zauzima vam jako malo mjesta na vašoj radnoj podlozi, što je dosta praktično kad imamo male radne plohe. Kao i kod drugih sokovnika imate dva otvora, jedan je za sok, a drugi je za pulpu, odnosno takozvani otpad, koji vi kasnije možete koristiti, radite recimo variva pa ubacujete pulpu od mrkve, cikle, korijenastog povrća i tako dalje, ili radite neke zdrave krekere i tako. S ove strane vam izlazi savršeno bistri sok. Model HP je karakterističan po tome što je njegova mililitraža je 300 ml, njegov kapacitet bubnja, no od toga ne spriječava u velikoj količini zapravo soka koju vi možete napraviti na njemu bez obzira što je ovako cijeli maleni. Princip rada kod svih Huromovih sokovnika je hladna preša. To znači na malom broju okretaja on istiskuje sok iz svih namirnica koje ste stavili u njega. Osim naravno voćnih, povrtnih namirnica vi možete raditi biljna mlijeka. Popularno je biljno mlijeko od badema upravo na ovim Huromovim sokovnicima. Krenimo na sljedeći model. Ovo je premium Huromov model HZ. Premium, kao što vidite, kućište mu je rađeno od inoksa i sa strane ima LED ekran. Na ovom LED ekranu vam se prikazuje da li je on u procesu rada ili ne, odnosno da li je u reverse modu. Kako izgleda iznutra? Vrlo jednostavno. Vijak je ujedno i najtvrđi dio ove komore sokovnika jer odrađuje onaj najteži posao. Ovo je sito i posuda. Sito je glatko, znači nije ribež, neće vam zapinjati ostaci hrane i vrlo jednostavno se čisti. Kod Huroma imate takozvanu metodu samočišćenja, što znači kada napravite sok ujutro prije posla, ne morate odmah trčati sve prati, ulijte vodu u vaš Hurom, provrtite ga i odite mirno na posao. Sokovniku neće biti ništa, neće mu se ništa zapeći i vrlo jednostavno će se oprati kasnije kada stignete, odnosno kada imate vremena. S ovim modelom vi dobivate još dodatna dva sita. Sito za guste sokove, odnosno mi ih zovemo smoothie, ali to nije klasičan smoothie na koji smo navikli, već jedan fini, gusti, kompaktni sok. I ovaj nastavak za sladoled. Možete raditi od raznog voća, biljnih mlijeka, svega. Razne su kombinacije moguće. S ovim modelom dobivate i citrusetu, znači kada želite cijediti limun, naranču, grejp ili neke ostale agrume, slobodno ovaj nastavak koristite. Došli smo na sredinu. Kako je Hurom firma koja strašno usluškuje svoje korisnike, odnosno potrebe ljudi, a to je prije svega jednostavnost čišćenja, tako je Hurom patentirao ovaj model Hurom H100. Sad ću vam odati tajnu. Poklopac, komora, vijak. Kada ga otvorite slijedi iznenađenje. Kod ovog modela sokovnika Hurom je patentirao jednu odličnu inovaciju, a to je sita su rađena od jednog drugačijeg materijala koji se još jednostavnije čisti. Znači od istog materijala od kojeg je rađen i ovaj vijak, odnosno to je materijal takozvani ultem. Jedna posebna legura plastike koja je 8 puta jača od bilo koje prosječne. I to vam ujedno odvaja Hurom od bilo kojeg sokovnika na tržištu, ta njegova kvaliteta materijala, odnosno čvrstoća i njihova robusnost. Sistem spajanja je također vrlo jednostavan, brz. Čak i oni najmanji ukućani će se vrlo jednostavno snalaziti na njemu.
Kao što vidite, spreman je za upotrebu. S njim vam također dolaze dva dodatna sita. Sito za sladoled i sito za smoothie, odnosno guste sokove. Kada želite nekad popiti palpi, naranču ili gusti sok od breskve, stavite si ovaj nastavak. Također dvije posude za sok i za pulpu. Nakon ovoga dolazimo do sljedeća dva modela, model HI i model H200. Oni su vam spoj, ajmo reći, ova dva modela, samo kao što vidite imaju jednu posebnu karakteristiku, a to je ova predkomora. Predkomora koja sama usitni namirnice, što znači mi u ovaj tu dio ubacujemo voće, zatvorimo. Znači Hurom ima svoj vlastiti sjekač, odnosno nož koji će usitniti namirnice i pušta ih dolje u ovu komoru za cijeđenje. Jako zgodna stvar je što ovaj dio za pulpu je integriran u tijelo sokovnika, što znači da vam ne zauzima dodatno mjesto na radnoj podlozi i vi direktno u čašu sipate sok. Ovaj model je karakterističan što ima to inox sito i s njim vam također dolazi jedno sito za guste sokove. Hurom H200, znači sad dolazimo do njega. Hurom H200, naš najprodavaniji model, Huromov jedan savršeno praktičan primjerak. Znači sokovnik će sam napraviti sok, odnosno prvo će usitniti sastojke i potom ih sam tjera u ovu komoru za cijeđenje. Na posljedku vi možete odmah staviti svoju čašu ili posudu za sok koju dobivate zajedno sa sokovnikom u paketu i to je to. Sa stražne strane dolazi jedna fantastična posuda, to je posuda za pulpu, odnosno takozvani, rekli smo, otpad. Nadam se da sam u ovom kratkom prikazu donekle pomogla u odabiru, ali kažem, koji god model Huromovog sokovnika odaberete, odabrali ste premium uređaj i bit ćete zadovoljni dugi niz godina. Inače, Hurom sokovnici vam imaju garanciju 10 godina na motor i 2 godine na komoru za cijeđenje, što je također jako važan podatak. Ja vjerujem da ćete odabrati onaj pravi za sebe. Pozivam vas, dođite u Enzitu, u Enzita Experience Shop na Zagrebačkom Velesajmu. Biće nam vrlo drago da se sretnemo i da kušate ove sokove iz ovih fantastičnih sokovnika.